nesenue ula mutheu umite kwa Ngai wa kiuma uyu wa kana kanisa yituthuthia tumwithukiisie Yesu nesa niwe mwalimu witu na asomethacia na ukumu o tau yitukania iulu wa kwibita mana na isietwa ya Ngai. Isomo yambe kuma kutungililwa kwa miao ni yimwe katika ala maweta wathani wa mwabosia kwisila wathani wa Mose Ngai ni watwathie mwabosia utiania weaniie ila Kristo wasiaiwe na Kristo nake eta atume make ta athani make maguo kwou ni twaile kwithukisya athani aya mate matau ma ubungu na kwou ethi wa mundu ona wiba akalea kwithukisya ndeto syakwa ila mwathani ucio ukaneena isietwani yakwa nyamwene ngakania mundu ucio umonthe kwi andu aingi meyita athani. Ngai ni wesi kuma tene pe athani ma ubungu makokela na aneena ateuvithania iulu wa undu ucio indi mwathani ula ukaneena undu ona wiba isietwani yakwa ndamwite akaneene kana wineena isietwani ya Ngai ingi mwathani ucio no nginya oawe ikulio ni tukavathukanasya ata athani maguo na ma ubungu tukamanya na kwikuwa ata athani akengani. Mathayo ni watunengie kiosyo isubiani na athani ma ubungu mukamamanya kwisila mekoni mo kwou penda kusyaisya kwikuwa na kwithukisya kanisa nesa. Isomo ya keli ni ya bata muno unduni uu Paulo anenganie utawa musio muno iulu wa umbikila na mutwano. Mwambililioni wa utawa Paulo aimuiasya yu na guo ubo wa andu ala matatwanite nyendisi mwia kuma kwa mwiai unenete iulu wo itina wakwa syau ni waendeie na kunengane woni wake. Paulo ona kau ai mwathani ni wesi itubi ya kwasya uu niguo mwiai unukwasya ila mwiai utena mwiani anene akitie kunengane woni wake ota kila mundu mui waile kwika ndaile kwitwa mukengani na kwasya Ngai no mwiaiye anene na ndai na bata wa kukenga mundu ona umwe ni kana woni wake withukiwe indi mawoni make mai makele muvyo. Isomoni ya ubo museo Yesu aina mutia kwa andu make ndaa makenga kana akakusia ubungu ubathukanu na abalisi na andiki amanyiasya na ukumo ounda umanite na balua sya nthi sya usomi kana utonyi wake wa kwika syama. Utonyi wayo kwitha mwana wa Ngai utonyi wake waumite kwa ithe wake kwou mwathani waguo aile kumwikwatia Ngai kwa kila undu pe bata wa kwikuwa kila wathani na kuuthima na kithimi kikolokelwe na ndeto ya Ngai ila yi maandikoni matheu. Kila kiute na maandiko matheu kana wathani ukululumilia mikalile itemia ilu na mwikio muvuthu usundwithiwa umite kwa Ngai. Ona baili ou ona mwathani museo no kubitia uu no withiwe ethiwa akasya lelo kana akusuwa ni ngathi iyo aeka kumwithukisya Kristo na alika kwiyiwa we mwene ni kana aususye uvuthu wake aweta ndeto isyake isietwani ya Ngai. Twende na kumwithukisya Yesu na kumegwa athani maguo ala manena pandu pa Ngai ethiwa umonthi ni mukwigua wasya wake muikomie ngoo syenyu mouo ni withiwe nenyu.